अदुबु अखोई मैते की लाइबक थी भाई बताए अखोई से करी हाई दोनों खंगद्रे नागाना तोंगानजरगे न कन्ना यूनाइटेड नेशन के यौदना गिरी इनरक्तना सबना सारक्तना वाथोक मयाम थोक्तना 18 जून का थोक्तना अखोई से यूएन दे मरी मंगार का चतना जार का उनादना पृथ्वी की मफम द तौनादना अंगांग पद मतम मांगरे अदु कादु अखोई कुकी याम लुन तवे एना मोइना दि तोंगान तागे हाइबनिना को कुकी दि हाइदे तो दुदा अखोई कुकी द मु लुन तवे अदे कुकी न हाइगले होजि से को समाना न मोइसु सोंगी ग्रेटर नागालैंड दु सोमदसु जेलेंगा मैंने तौरे अदे सोमदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटोरी हाजु मो स्टेट एना साउथ नागालैंड तौरे समाने केम खेने कार्बन कॉपी निको सुम लाइसे अदे दि होजिंग न मो अखोई नागा का पुल्ले अदे मैते का कुकी कन्न थेंगनगी तुना कनाम बो केम हारक्ते नागासु हारक्ते कनाम हारक्ते मैते ngak थेंगनै को अदु मरी पानु सिदबा कांगलु मयाम सिना सौग्री युंगदों लेरगा करिनो लेबातु द चौकतस तंपाक्ता लेरिबो कबुई सिनाव सिंग अदगी मैते पांगन अखोई लेमिनरिसे मसी पुक्सेन खोइजेन याम तिनना सौखतनबगी लंबी जिदा मतेंग पांगदना याम कनो होना पिनवम चंगी याम पोंगना कइगोम हाइजरंगे एनी ऑर्गेनाइजेशन दा चिंगी वइसनु तमगी वइसनु एनी कम्युनिटी की वइसनु को अखंग आही चाव चाव थबक तोरमगा रिटायर तोरमनिगा यावरगने हाना सुननबगी वा ngakta sungang मिदो मयाम खंगबिरो तुमिना तोलोब सारबनि को सोंगी सिमा खंगबियो अइना याना अइगी पीएचडी पुथोकपसि political participation of the Muslim in Manipur ina Abdul Salam ina Thawal college da zawari se aigi khada research tawraga aina guide tawra puthokpane ba hojibok lai namde PhD phangi ba hojibok udri yamdi kuire ugidri je PhD ek phangi ba ade hojibok udri ba aduna ai yamna yam hona ning bane ai larik tara ga ni thoyum du ire sum dum chawbse aigi scholar ma yam jing hona hona raga masu yauradi lai amani puthom bi aidana ko आइडिया आगांग सेमने न पामे बाई करियर के केम खन भी खलकतेबा अदुना आई याम टेंशन लबदा आइना हाइजनिंग बमदी मणिपुर से कांगलुप की इरांग याम थोलकिनी नागा कुकी मैतै कुकी पांगन मैतै अदु अदा अदु एना अदुम थोक्तना अदुम लेनी करिगि नोइदा सेमिनि से इंजीनियर तोबनी साबनेबा सागतपा सेमजन बनेबा इरा लाइना खंगपोनी कैनो कुकी सुद लेरिबा लिसिंग अनि ग चनी मुक्सी थागे तोलोब तो पीदना 2005 ते होजिबो लेरकपसिबो लेमना लेहनगद्रो से इसम समना अखोइगे करि हाइतारे मागी अनऑफिशियल रेजिमेंट नेबा हाइबदी सरकार के से सांग थोप नतबदा असाना फल गाइलरी स्वाइन लेबे रेजिमेंट हाइबनिदा अदुना मोइना तोगदबा थबकतु 2008 तगी त्रिपटाई टोक तोर मतुंग ngasibo chatharaisi मोइना तौनिंगना तौबमो नति इंजल लगा तौब ngakतनी होजि नागा का मुक तौरेदना मतंग मतंग याम लाखिनी अदुना अखोइ कितंग सिंहौबा खंगौबा खरा संगे मरमदि मसी 2029 मोक्ति लेपतना चथदौ माले सरकार जु मोइना दुम पाइदौ माले सरकार दि सुम लेरगा 2029 बोक्ति को अदुना अखोइ खतंग सेक्शन जे आइना सेक्शन बाहाय सिदा खितंग थमजनिंग सिदा आइडिया ऑफ मणिपुर हाइरे अखोइ मैतेना अदि मणिपुर दा लेबा मैते पांगल चिनाव सिंगना अनि जिमंगाय आइडिया ऑफ मणिपुर याम पल्ली जे को अतै सिंगी दि नागाजु कुकीजु क्या पंदे आइडिया ऑफ मणिपुर इज केम नतेबा मागी कंपोनेंट जे मरी ने रियलिटी मरी ने साबने आन बदा जोग्राफिकल रियलिटी आइदि लमिट टू मिट की असेंग बसक्तम अनि सुबदा मागी हिस्टोरिकल रियलिटी पुवारी की असेंग बसक्तम दो अदे अहुम सुबदा इकोनॉमी रियलिटी सेन थुंगी फियोंगी असेंग बा अदुगा मरी सुबदा पॉलिटिकल रियलिटी लेंगा की असेंग बसक्तम मरी से मणिपुर की मरी से पुलगने बखोइना आइडिया ऑफ मणिपुर हाइज आन बगी लमिट टू बिन की असेंग बसक्तम दुदा अखोई की बाउंड्री जे मखल अहुम लेको आन बगी बाउंड्री सिना हिस्टोरिकल बाउंड्री पुवारी की ngमखै हाबे तारे हिस्टोरिकल बाउंड्री सिदी मपान नाइदे मादे अकंगनब लेते अकन बनिंथौ अमा लाकपदा आ यौबा असोन बनिंथौ अमा लागा पिसे पिसनबा अदुना सिगी मैप से लौनदे को अनि सुबदा नेचुरल बाउंड्री आइदि महौसाई कुसेमना सेमबा बाउंड्री तुरेन जी वांगमजे से सिबोक्स अखोइनी सिंगजी वांगमजिना अखोइनी अदुनी अदाने न मागी लेरिबा पोतो अदुना सेमबा प्रकृति की लेरिबा पोतुना सेम बाउंड्री जे मसिना नेचुरल बाउंड्री कवेबा ख्वाइदगी मरुइबा ngमखैदी पॉलिटिकल बाउंड्री हरसने पॉलिटिकल बाउंड्री हाइबसिदना कैदोरे असागी अखोइगी मैप ते यावरिबा ngमखैसे मसी हेतले यादि लेबे यादि को कुकीना सिबो खोइनी हाइबा नगाना सिबो खोइनी हाइबदु नते डेफिनिट टेरिटोरी लेपा अमा चंगबदा लेबदा डेफिनिट टेरिटोरी
population government and sovereignty is yaw the labak lebi ade aduna ma de akak na ba map ama lei tabi ade sigi map se sigi ngam kai se kana na ye British India British adegi Myanmar gi Burma gi ningthau maitai ningthau sumaina lam mari manga pul laga yek pase aduga yanaraga thamgiba map sine ba khoina political map haise ada Manipur gi ngam kai se international status ne boundary status ne ba haibadi Assam dagi khaidokpada Nagaland gumba Tripura gumba Meghalaya gumba Arunachal Pradesh gumba Mizoram gumba India ni yek pi ba map tu nate haba sigi aseng ba saktam je masibu ne ba khoina geographical reality haise si semjan ba nate ba she khoi leijare ani subada puwari gi aseng ba saktam historical reality hojik ning tambagi lan ga je ta hauraga ba law ning tamba pi rage law yanare decolonization committee dem phamaji aroi boina phamaji ga phongkanda noi gi history kadai no ningthau kya pangi konung kadai de lei adu karino ada karino hangkanda amta puthok ngamdraba adi ning tamgi do mam yawram maramdi magi historical reality ju sangeba akoi gi di ningthau chama ga mawdra trade palami senge adi mamang da pan buduna record leitre aidi record thanamdre kangbagi kaige 33 edi lor pada sisi leire gai leire konung leire wari loi leire adagi di kwadi tang potama atai da leitaba Palace Chronicles konungi diary chaithal kumba bai leis loi salim kai sibai sing sawba mi lakpa lei ba kunda gi ba loi saline ba adu sigi puwari gi asengba saktam je masiju akhoi gi se sajan banate asengba leiri ne ba aduda nungai ri se kwai dagi maru wari se iram damsida leiba mi mayam jingsida community mayam jingsida hojiki puwari dugi manungda yawba singdu neba akoina akoigi mi haidus ada ngasai 1606 tagi aidi lising ama satruk taruk tagi maitai pangal chinau sing laga sida leire maitai ningol mayam pire yum pale yumnak pire aduga iram damsigi khwaidagi tang bami oire history na hai ni ko aidi law uba hairamde law uba je khoi kazibata kazi singna training pi dana khomangi mamangi do mada agriculture gi product puthokpa ngamna honarapa ade leitengi pochai yung kai sabada mamada ade gi patra nung du sabada phi sabada loina ba anu modern mam pusalaga smai to bada ahong ba lai gaina pu ari de yauri sine ba historical importance of the Meitei Pangan in Manipur is si yaudana le ba pot amani dana nate yaudana le ba pot amani sajan ba nate dana aduni akhoni ka toise idea Manipur da kana yauri idea Manipur sagalakpada kana ke dore habdu neba aduna sigi puwari si sajanaba natre adai ahum subada asagi maruina khoi political say reality ai lenga londa harju sibu haijanari ra khoi sibo ningthau pala council minister yaure council minister da kazi mayam ju yauri ko athengmada adagi di singi sinau sing su yauri singi ni sinau sing asi yaude hab su yaroi maramdi phamdo umpu mari ji moi bhari da yaurim neba phamdo umpu mari ji moi loi yaurim ne hojiki phamdo umpu mari hai si MLA su neba pong batare hari jina mantri neba aduga pong pai hai jina assembly neba pong pai da pong batare cabinet minister ne phamdo umpu mari MLA silo yaurim ne yaudom yaw ponti ne ala khoi ngam de hai yab jante si loina bo documented pon ngata ni ala sigi puwari gi aseng go saktam je masida yauri ba mayam je masine ba idea o Manipur manung de yauri se si toksena ba nate ba adagi di British la sai te khunta khole loi leire British sakre 1947 ning tame 14 August India gi na 15 August tamre khoi ga noma kanare adagi de khoi constitution leire India leitri akoi vote tore 1948 ta India vote tawdri akoi session assembly session ahum la phamme siu hajena bro si history de yaujare ba pot ne ba ada mayam na sauri sina Bharat ta punmadu pullu ke sugai deba assembly miyam na vote thadaraga mihut leirbo yankai humdoi dugi table da punba yaba yadabagi amtang puthok piramadi wathok si oiram modong ne ba subu puthokna miyam ge mihut tu yaudana ningthau ga tumina soi tawnagi bedugi ninga sibok saunari je si kana lan ge sibo chakhoi lan bro India lan bro India la lidana ko aduna ne naha se plebiscite haise amuka namta vote to gi jaiba ne ba yabra yadabra si historical importance ne that is the historical reality sigi mayam ji pullaga ne ba khoina punna hingminna dana laingak londa adegi khunai londa semit londa laingak ki kaya tare lamit tumin punna makse tasal laga kai dana tek ta kai dana puraga langminna ba laiba potu ne ba khoina idea of Manipur rise rang sai semilon gi matang se
mayam thazaroi ang tang hangkala yang biu document mayam sem ta history pari yang biu ba manipur na ne kana gumba mata dagi pot mapan dagi suk lai gidam akhoi dagi low badani akhoi suk lai de hindu dharma chala kanda kopi chandole na thinna baduga namamani na phi yana badu khar mapan de pusala pra kaim tawdam 1939 je imai ben mayam lan tawri dun nupi lan na seng puthokinu haibagini seng pusalo haibagi na teba ngasi highway thingda sawrisina seng pusalaktre haibine sahi humdra musida koi torisium ko thainagi imai belna seng puthokinu haiba ngasi akoina sawrisina seng pusalakadaba lambi du thingbire noina sineba yam thina bera kagrab jane koi je ko aduna si mayam jingsida thamjaning ada koi di sawrabani ma se han adu oiramani ada toramani gaina president ga yam goheli nungai ga jane huram ga so bisan baidu nungai da president oiramani ngamba ngai torge na khanbai mong da nomu sum kaithara ibu sum check to bang ngi lai se yuri bai fu chibu ai khoi myam na ngasi bok ta su yam na me na phone ba ngam disi mam kai nong bro khurak na i lai i sa khurak ki ne lai sa bai ne ba that means yaw rab ne ba muslim organization ni yaw ngani khar check to biu akhoi adu jam yaw na re aduna thamninge di si khangna thabak to ho se ba natraga di ko kari kanari ge si tori myam si loina bak se suicidal warning ai sana thang thong parka naton khara len na khara len adai puk ta khara thingjan i wa ta ba da i jam kan bai mong dong law tu dum nga le masi akhoi na ngasi bo tori myam je kaim na te ba we are committing the suicidal war isai tom da hatsa ge na to ba lan ne ba si tori se sida sogat pa si thok na ba hon na ba do tumina tolop saram ne si ko bi renu aseng mani hai jari se aduna ai gi thamjaning ma di ko pai hai na bagi wani kunai ma sokhali se magi ahong base ahum da lai geographical factor kai gamba si manipur je sei manga nong ta drati ko yung ga jelo hundu ma ga chakini kai no turen ningthi turen ma pan dra kai lukrak na kupa ga yum sar le ne ba yung ga loi hundu omni sum ta gi dre da nai nong ja sida sulang la ro khoi si marubumi dum goren si geographical factor hi ahong jam chong chong le ba ani si bada biological factor iyan je sagi ai kenom hai jage ko ai gi anga amal le hore ba se lam ma da le hel se ba ai di khangde ko ai cha ne se ai ga sum tinar ba nupi ma dagi anga ma le hore ba ai di khangde ba angang le re se sai kun mari manga le kan da chalu bada isan pa ama le ra me khala se ba hek u buga ne he masi ngang mo ngam ni da adi ma la ju ja de nuksi ni ja de nuksi ni kai no bra i ani do ta law nap se na gi ne sini i mari hai biological factor ne ba muni nuksi na ji ada ngasi mai te pangan ne le ri me am se sida mai te nupi du pi raga mayum pali ko ni na mai te gi i du lo yaw ri ne ba se biological factor ne ba adu da swaina yumna ka se akhoi na haining base mayam na di khar war wi ko akhoi mai te pangan gi yumna ka se lot pe mong do to khale ba ai naw bo ko gi keti ramana amu ko gi president oi ngai da ai na advice ka tawdana tak tana khotana yam tawe akhoi president sing jama thang ko ala ina kwai de lun to ba ai nong ma hai ne tami nang na kori mayum tami haiba tandana keti raman haise nang thok tong ne kori mayum do pallu ne na hai ne ba hoje mayam le panadre ba akhoi gi se keno se pundre mayum do hai tandana ko ps rahman dum hai mani akhoi ji mo ngam ni sida yamna phatri di mayam section view ko yumnak sagai leiraba akhoi gi maitei pangan kangbu singi marakta yumnak sagai leito mayam ji orong gi ne ba ko adu leijanu ga sukai de samin thamina thabak sumina de hingmin ba yai adu ga aseng bam di khangdok pa yai dana akhoi jina sai samri suraba maitei gi ima ibel gi I duna pokchaba machani haibam ga natta ba haibam ga khena ba ni dudi thamadi phai dana ko adu thamaro yansal lage hadi hayeng sirak pa matam di pharak tab su leine ba sumdra asum bani hai se aduna si yamna maru ba thoram oi bane ngasai akhoi gi ai naw akhoi professional haib jam chumme ba se sei guding sum pangthoga sum chat pai photo sum leire ba documentation ju tawde history mong tabam ju puthok tre adagi di maite pangan gi scholar sing sim rom tan mane ko akhoi uja sing jam tan le ba khoi bo lai tara sure I ba kalai krai I hen ninge som chaw lai tara hen I ne ba khoi ju hoi to sei hundram nga suram ni na mit ka ji khara wat le na wai di computer ji nong ani nu tong pai ngame ba hoi ti pungai phana yem ngam dre ba doctor na ju pi yam kange lai pa no ga hai ne akhoi na sum pasan ba wani kha ya da bagi ko aduna ngasi gi numise ya maru e sigi maru ba numise
सुमाइना सुम तौबगी महत्तने ngasi maipak ningthau committee ne ngasi je akhoi governor chief minister gumbada memorandum ama draft tok seba laiba mathang gi sahi dagi ne yam chauna state ki wena lok thok tra bok ta ne ngasai habi ge khoi jana chief minister ga yaw dana yam mong ta na chai khuding gi pangthok pagi mong ama chathana bagi khoi hona seba ade ani subada mafam ama thiraga mahom yam chawam da masigi observance tongna ba yabam pham sem jeba aduda ngasai gi kaisu wani ngai lete research tawdana phd tok phangba ngang muslim gi yam yauri me yam sing sida maroi ba ming me yam lei ba khot pa ning sing ba khot chang ba loi to yai dana ko adu ide heng punsi gi kaw da ba pot am living story ma le hore dana ha akoi chinna chinbung side nong ma kaw gi bi aina adagi di amana sum lira ma dagi thaidor ko su yai muthal la ko su yai aduna documented oi ba pot me yam lei ba with living story leine na bagi lupsina adu maina takna na bagi ama sinbiu fajaba khoi recommendation khara ibiraga moida pursue tawje yarakane khali soidana gi aduna mathang saidadi mathang natraju mathang da ngamjaradi mathang da ju bi yai mafam ma men tana leiraga park ama ko sumaina meeting ga tawdana even sida khoi gi jeleirong gi su tawridana ko khoi gi keno gi thaina jadonang gi leiriga se akhoi su adumaina mafam ma kallaga chauna adagi di numit se phajana mayam khangna state kuiradi state ki kano bobo oirak pa yare ni in course of time adu tongna ba recommendation lobiu ngasi gi numit se yam maru oi adu committee pangal si nausing akhoi tampak tele minai ba khoi gi common interest akhoi mayam je common interest leiba idea manipur da hoji su yam thaja binari thaja na bagi wafam ngang ba sakpa wakhalon leiba yam mathau tai maramdi phambada lenga thengjanaraga phamadi nakshana mina ne marak tu da changba leng lobo sungam dabani labna phamma jane ba mina leng lore myam se ko khwaide maru ba tampak ta leijaba khoi myam di uksen khoijen tinana pothok chathok puthok tana thaine ipai puna value sharing torambado pa ching turel upal wapal labuk lamhang myam jide phangba kana badu amaga yena dana samin thamina dana leiramba wata pa dana leiramba dumaina yamna nungsiba miyeng amada changjallaga punna hingminaba punna thengnaminaba adagi punna chakhut minabagi wafamje akhoi atopado oina pithok seba akhoi han hausi hena sum tongan ge dana sum pharak ta ko lak pasina di matam sang na sum irang lega do man bagi oi thongningai su oeba masi haijaraga punong pukhuram jari thagachai